بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا غي لغان را دبان لغان نهر لويتي ما في الراس دان. والله أرنتنا أفاني والصبو أزونتين هجيد أول قرسيفنا أني وننا أجائب سيسي في وني هدو تكا أوك أنا قد أجرو مالي ونان جتن نمني بيكم ستوكو قابو بيكم سسن yeroo itti fayyadamuu fi akkaataa itti fayyadamuu fi bakka itti fayyadamu wallaaluudha. Nam tokko arrabsuun hin dhufne, nam tokkos qeequun hin dhufne, nam tokkos miidhuun hin dhufne. Walaakin hijibaa fi dhuga himaa saniin adda baafachuu dhufe. Arrantan viidiyoo takkaan qabadhee isinii dhufe. Viidiyoon tun viidiyoo akkam yoo kanaan jettu taate viidiyoo dhagaa boochiftu ilma namaa bira kuttee dhagaa boochiftu. Mee waanin dubbadhu viidiyoo tana boodan dubbadha. Viidicha na wajji daawwadha. Ilmaan kiyya huccuu namaa dhiqee bassoo godhee barbaree godhee nafa dallee godhee akkasiin ilmaan kiyya kana guddifachuu jira irra dura. Ka gibbii keessa na galchee fi ka goojoo keessa na galchee jidduu haalaan namni na gargaaruu ture jechuu humnatii yaa wajjin. Habbaa lama warra kabirmaan madiina irraa fudhatee hogguu qabalee na barsiiftullee diina si barsiifna jaanii karaa jadiidaa naanaqan amiinoo jaama warra kabiraa keessatti naaf ijoolleen tiyyalleen gargar baanee bakka tujjaarummaa san baranii miskinummaa tiyyatan na amanuu didduudhaan arra haala amalaan wal fudhachuu dadhabne kunootaa muusarbboo galtii taallagaarree galtii mana namaa kadhatteeti arra warri goojoo naa kanalleen ollaa iskandariin galaa Maamad Abdullaahi jaama goojoo sannan yaafti miilli innaa naasuu ijoolleen caarraa dhabde saniin odoon coowuu kufee barana keessatti soomana ramadaanaa kaseena kana dalagata dadhabee beeltiin ajirtii qabaleen na quban qabdu qaraati teenya bikkaan hin ga'enne rakkoo guddaa irra jirra hedduu hatta mana namaatti illee dalagine waan takkan harkanne amma immoo hireelleen akka malee dhugootee jirti jireenya keenyarraa haadha teenyarraa hedduu fagaannee jirra saniifuu nu cinaa dhaabbattaniis numa feena yaa obboleeyyan Oromoo lammiifaa kaatu dhuguma rabbii sanitti hedduu dadhabanne obboleeyyan keenya xiqqaa kanallee qaraasisne bikkaan geewutti hin jirru ifiifuun qaraane saniifuu amma hedduu rakkina jabaarra jirra nu gargaarumaan ja'anii waan biraatanii joon qabu haati tiyya dhukkubsattuudha anillee danda'ee gargaarutti hin jiru mana namaatti hirkadhee jiraachuu jira hedduu baay'ee rakkina guddaa qabnaan ja'anii tabiraa waan hin joon qabu ani mana akkatti naa gootanii falaala tiyya takkittii tanaa hanga isin addunyaarra jirtu akka gammattu bakka macheem jireenyi keenya kan qayyaramu miti obboleeyyan kiyya xiqqaa kan akka qaraanii fadha waan biraallee hin fadhu ani diina islaamaatuma bichaa akka qaraan bakka rakkoo fi cinqii isiin tun keessa jirtu kana ollaan isiidhaa kan wajjin jiraachaa jiran akkana ja'aniiti dabalatanii yaada isaanii kennatan. Asirroonni tibaa beelti qabdi cinqii nuti jettuma jira yaa gute goonu waan hin qabneef jecha rabbi godheef haa godhu ilmaan kanaa hojii rakkoo gargaaruu hin dandeenyu rabbi isin haa gargaaru isinummaa warri jirtan isinitti haa kan nu gargaara nama kana boojjuma ol seenuu irra fardi'u roobni dillitu nadhatitti bu'e kaanii kaan bira rabbifnee fi cinqii jirti isin taanaan fayyaan qabdu miila osoo irrattee deemte waan nama affeeltuuf cabxe ilaama miila sun qabamuu dide waan ittiin bol'aantu qabdu ilmaan kana waan afaan keessuun qabdu jiruun tana namuu ni beeka rabbis naa gargaaru gargaaraayyoo nutillee isin cinaa dhaabbatu rabbaliisaan ilmaan keenyaa keenyumaa isin haa gargaaru islaama amaaran jenne haa gargaaranii qaalichitan harabni beeku. Ani irraa ibsu maaltu jira akkuma isaa isii fi ilmaan isii ibsanitti dhugaadha. Hin boo'in
duraan gaafa fayyaa qabdu dhugaadha ilmaan isii ilkeerra ciniinnuttee akka fuula namaan laallee harka namaan laallee guddifachaa turte amma garuu guyyaa keessaan fayyaan itti dhufe irraa faffaca'us faffaca'ee kadiiraa ala bulaa nuti tateenyaatti dhiifneetuma hanga qabnu wal gargaaraa isiis gargaaraa akka ittiin dhaggeeffamne qorqorroo isii keessaa fi bakka namni kanneef keessa hojii taa'aa qalbii ishee eegaa jirra yoo rabbi sodaattan ilmaan Oromoo ta'e islaamni ta'e Amaara hin jennu islaama hin jennu Oromoo hin jennu sabaa sablammoota hin jennu rabbi sodaatu akka isii naaf gargaaraniin fa'a akkaan jiruun isii haalaan nama gaddisiisa garaa nama nyaataa dandeenyeen gargaaru kan danda'ee gargaaruu danda'u haa gargaaruu እንጃ የሷ ጎረቤት ነኝ ብዙ ችግሯን አይቻለሁ ልጆቿ መታቀምሳቸው ስታጣ እነዚህ ልጆች ሰው ጋር እንዳይሄዱ ሰበ ጉዳን ቀባጀት ዱጋ ወልቴም ነው ወኔ ወልዶይስን እንጅሩ ሰምኒ ጉዳን እንጅሩ ዋሁንዳ ገረጅር ዋሁንዳ ከይሰ ደምኒ አገረጅር በከኑ ትጅሩ ተነቲ namni gosummaadhaan wal qooda bakka nuti jiru tanatti namni gosummaadhaan wal gargaara hin jiru Harargee Hamzaan Harargee fi Oromoo ta'an adda baasuu deeme hin jeeyin dhugaa walitti waliin sobnu tokkuma jennee wanni wal sobnuuf hin jiru kijiba maaliif kijiba kanaan jettu taate argaa ijjiti yanaa kannitee fi dhagayaa gurri xiyyanaa kanne namni na dhaggeeffachaa jiru Harargeedha nama dhiyaataa kee namni gargaaru sihi an dhugaan sitti hima wallahi jaanii si wajji fiiganii dheengaddamma an afaan kiyyaan nama wayiitiin gaafadhe aboo nama tokkootu kana dhukkubsatee haa hima ciisaa maallaqa haa gargaarru aboo yoonii fi gartee hamaarree irraa illeen taane kanarraa haa gargaarru jennaan cal ja'an gaafa ammoo biyya isaaniiti gosa ebaluuti isiniin hin jewan gaafa ammoo biyya isaaniiti zakaan geesse zakaa san walitti qabanii birrii Itoophiyaa miliyoonaa oliitu dhaqe nama Harargee habba tokko kan dhukkubbiin akhiratti isa ofu jirtu gargaaruu didanii fuu alayka Harargee dhugaan si hima wallahi dhugaan si hima namni si gargaaru hin jiru hoggaa lafaa kaatee mee ar namni gartee ani sabummaan oofu ani gosummaan oofu jettu bilbila kana dawwali obboleettii teenya takkanatti iyyitu haadha teenya takkanatti iyyitu tana mi ar gargaari ar akkasii miti karaa biraatiin hin laalu ani guruppiin uumee as jala kaaya guruppii waasaappiitiin uumee as jala kaaya ar mi nama tokko keessatti argu yoo dhugaa taate numan laalaawu namni kun wal dhaba ja'an gaaniin laala tanaafuu Harargee gurra banadhu ija banadhu hin goggogin taraa teetii hoo jettee nama jala duuta gowwaa siin ja'an Harargeen jazbaa siin ja'an Harargeen dhugaa walitti himna tokko hagaraa siilaaf hin jiru mataa kiyyarraa eegalee eenyu kana wajji gargaaruudhaaf gurubbii tana keessa seenee gaafa ummaan teenyatuun gargaaramtu ilmaan meeqa qabdi viidiyoodhaan nuu qarrasnee akka isinis laaltan godhaa akka goonu eenyu kana wajji godhu kamataa lubbuu isaa if qabu kan kijibne waliin na wajji ilaalaa viidiyoon mallee በዚህ በምታየው ጣሳ አፍና አርጋ ነው የምታስቀምጣቸው እኔ ምን ሆንሽ ተነሽ ብዬ ልክ በሯን እየደበደብኩ ማጎርሳትን ባይኖረኝ ተንቀሳቀሺ ተነሺ ንፋሲን ካሽ ልጆቹን አፍነሽ ልትገሊ ነው ወይ ብዬ ሁሉም ቆጣት ጊዜ አለ እና በዛ ላይ መጠለያ የላትም የሰው ልጅ ዋና ትልቁ ነገር መጠለያ ነው እህል እንኳን ስትራብ ያያየን ሁሌም ባናጎርሳት ባንነገር ልጆቿም እንዲጎርሱ ድስታችንን ጥረጉ ብሉ እንኩ ማለታችን አልቀርም እኛ ጎረቤታችን በጣም ጥሩ ነው ሁሉም ችግሯን አይቶ ያለው ነገር ትንሽ ነገር ናርኩሁ በጣም ችግሯ ስቃይዋ ቤት ነው እና መጠለያ ቢያረጉላት በጣም ደስ ይለኛል ነው መጠለያ ነው ለሰው ልጅ ዋና ቁም ነገር ነው እነዚህ ልጆች ሁሉ ወጡ ጎዳና ወጡባት በቃ ቺምላ አንዷ ጋር ትሄዳለች ለምንድን ነው የሚሄዱብሽ ከወጡ አይመለሱልሽ እላለሁ ያም ሄደ
ሰው ጋር ነው አሁን ያለው። እቺም ትሄዳለች በዚህ አቅማቸው ከእናት ቢለዩ ጊዜ አይደለም። ችግራቸው ምንድነው? መኖሪያ ነው እና መኖሪያ ቢያረጉላት በጣም ደስ ይለኛል። يوني في بربدا ملكا واخرا ارجو فردوسي ولا نبي بيرا يتيما في كابا ركوي رافورا كسينا رجنا جلال رب الرا نموني أمة أتينيتنا غرغارو بربادن لكويسا أبل بلا خنان يونيف كان غرغار تنتي قلني خيسن جنة عايسنين جنة أمري يوني بربادا ملكا واخرا أرجو فردوسي ولا نبينا يتما في كابا ركوي رافورا أكسينا يمنا جلال ربنا أينو مكان خيتي؟ عرفاتي أينو؟ عرفاتي علي كتامي قرات؟ كتاتك كيجي قراتا؟ مي أمانتنا أكمل شيء قدام فيتا أكادتي يتنانا نجار غاراني پر مالف مي فايو قدامي और इसकी गुद्दो नोगा ननो और इस्लाम ने बोइन नोगर गारे पड़ा बोइन تولي خبجم توتا داوت توتا خينيا سجنتا خينيا حنجنا أول أوفو هندن ديني دي فمن قداي سنين جنة أكما سنين جت تي ورين سي غرغارو بربادن لكوي سبيل بلا خنان غرغارو دندي سنين جنة قالتوما سنين قالتوما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كجتني السلام تانتو إسناجي سؤالاني نسرف الشيء ديفا ما وجين أكمان همتشو تدبي حالام بو خنتي ربي نسني هادر متو أني لين نادر متو خننجر جارة لين دعاء ما نجر جارة حق أبعتنيس نجر جارة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسكندر علي أما اللي هقلتهم وان فترة أركنا خنّي جرا جولتي يتجند خيسان الرافع أتسوى لك بديت فترة تخنّ دا قلتهم أنا سنينجا إن لين بدأنا قد ربي برا أركتون سنينجا نمني قلبي أبو نمني متى يادو والله أن نمني ننقلتهم فتشو فالدور الرتي اسكندر الدنيا رجلتهمي آخرت اللي جنة ملكاوي وان شيء كان كينيا دقتن ميلو قاول التين قرآني شيء كان كينيا برتني في قرآني نتي برنيس قرآن ما نبي محمد الرتبوي مجهود تقو دائما ما بوجتنا مجهود دائما تكشوا من تنا رزقي فينا جتي بوجتنا أجر تيجرتا مي أي أمانتيتا مي أي سافدن بكا الرافدن أنا في مني بكا جرتي صدقان أصوني في مسكيني أكنا ركتشا جرو أول بهاني مسجدا وبليان إسلاما مسجدا أي ديننا هذا دين كم يخون قلبي تمتنا مفلتا صدقاني سراي قلمتي بالله عليكم أمته خراب بدايا آجرتن أنا إسنيهما صدقان بكر رأي قلتو رب سبحانه وتعالى سورة التوبة آية جهة مفارت واي صدقاه قدبتو لقي يا شيخ يا نما دعوان قد جد بالله عليكم استمعوا إلى هذه الآية قرأ آية خنا لقي فدا إسن الرقب قبدي أمة بك إسان صدقات بافة اتهما بافت لا اتهما وإلا جلتني نما اللي جلفتن نقوان سنتي سورة التوبة آية جهة مفا
إنما الصدقات للفقراء والمساكين جاء ربي تجاء سبحانه وتعالى صدقان أصبحني مسجد جارا خنا قدا ماري قدا جامو هنجرتو صدقا متي إبل مسجد جاري مكابر بادو أزو ورّي أكنا خنجرو ورّا خنا بيرا خطي مسجدا خنون أمو غافو ورّا خنا خنتي مسجدا غرغرتي ربين جنتا من جنتا خيستي من سيجارا صدقا مسجدا حرامي جچان جرو ورّي سمون إساني بنانا فحام جئتي ياد ورّي سمون إساني چفا مسجدتين صدقتنا جئ فلتا ربي تجا إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقيرا في مسكين والأبا للفقراء ربين درو أنسي ورّا أكام مجيوت قوتنا فقيرا جتشون ورّا قيتو وانياتو هن أركني مسكين جتشون ورّا قيتو وانياتو أركتو ولي قال يا نما غرتي أمنتي إسلاماتي نردو فجدو صدقاتي خرامالتي باسين أمريكا كيسا مسجيني كانت مارينا كانت مسجد غرغارا مالا كانوا قدا ما في هذا بيبي دبرا بلاد عادة نما الله خيتي نما غند خيتي غرغاري نخجب ورّي خانيس خجب أوفن تكمان نجرتو يو تكمان جراتي أن إجتي يعني واميك خيسا ديمي أركي يو تكمان جراتي على كل حال وان تكان سنيهما أملا شيكان غريتين سنيهما شيكان هندولين نجو شيكان غريتين أملا ساني سنيهما ولتي هنافو ملك أنيما وليادو والله دوغان سنيهما أبا فدين جالتا أبا فدين جبا ولتي هنافو ملك أنيما وليادو هستي وليادو أكم الشيخ نانجأني بربادو شيخ ما نكنا جدارا دوا سمي عليتو بالله عليكم آية ربي دقي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها جاء رب سبحانه وتعالى والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والرقرتي قلبين إساني خرهوري خنا هاجم تجرى دور سو فقيرة غرغرتا فقيرة جتشون نما أكانا ما فيديو رتي إسني في ديخنا دور سوغاني نمني غرتي أسرتي دبسا جرو نما غرتي سموك أبو في قلبي يادو خميلا يادو في غرا يادو في متا يادو غرتي والأبا غرا يادو ورّا غرتي أصو مسكين كنا جرو أول به وان برا ماري قد أمار تابا دابا تابا ديني وجي دابا رسول يوزولو في هباليدان سيفين الراغور وزو مسكين كنا بيلجرو وزو مسكين كنا منا خيسة تاو مسجد ببريدا إنو ماتو أمريكا خيسة جارتني جولين إساني مسجد سن خيستي زيادة كراتيف صدقانا كان انجر طباقي تنافو warri gartee baatitti warra guuramus yoo as sadaqatan dira bareeda danja Allah subhanahu wa ta'ala suratul baqara ayata 215 irratti kana jaa yas'alunaka sigafata ya nabi muhammadu din islam irraan siima jira dhagay madha yunfiqun malaka khannachu qaban qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn wanni isin kannatan tarraj ala dura so hada abba khaysani shamarran biyya arabaa osoo haadha abbaa kee hin gargaarin bututtuu guruppii jaarrattee yayyaatu dhugaa walitti himna haadha abbaan kee biyya arabaatti wanni si ergataniif Allahu akbar jaanii akka namni sirraa nyaatuufi miti akka haadhatee ta qoraan guurtu san akka gartee qoraan guurisa jalaa baaftuufi si galee haadhatee ta qoraan guurtu san akka qoraan guurisa jalaa baaftuuf haadhatee ta huccuu namaa dhiitu san akka huccuu dhiquu jalaa baaftuuf gariinis deemee biyya arabaatti heerume jaarsa qiyyaatu maalla kanarraa nyaat ilaa mataa haga yoomi kanatti kayaannu gizee takkaan osoo haqqisaan na qabaa'u haqqisaa dhugaan isinii hima
Tanaafu obboleeyya walittiin dheereessinu rabbiin quraana keessatti dubbatee innama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin jedhe. Dura durso sadaqaan namni isiin haqatti taatu yaa sheekan waan sheekan wallaalanii sheekan hunda waliin tuqaan jirru gaa waan sheekan wallaalanii Iskandar mucaan gartee qalbiin isaa qulqulluu bira dhaqee nuuf baase mataa kiyyarraa qabee nama birarraa himite mataa kiyyarraa qabee bilbila achirra jiruun nin gargaara waan hin danda'u isin ammoo isin warri gartee gosummaan oofnu sabummaan oofnu jettan guruppii jaarree guruppii san keessatti nama tokko akkaawwantii isa sanii fuunee akkaawwantii isii takkaataa akkaawwantii isii fuunee waan isin of qabdan akka akkaawwantii isirratti Iskandar yoona dhageeffachaa jiraattee akkaawwantii yookaanuu waan maalleeyni irratti seenuuf hin barbaada. Tanaaf namni gartee nama isii haadhateen sana dhiyaatan akkaawwantii isii akka nuu barbaaddanii nuu agartan abdiin qaba. Eegasii akkamitti ka gargaaruu qabnu adda baafanna. Agarree jirra. An mataa kiyyaanii narkee jira. Duraan dhaga'uun ture. Nama argee tokko haakima ciisaanii gargaarreennaan namni qish godhee na laaleen jiru. Biyya biraarraa namni dhukkubsannaan birrii Itoophiyaa miliyoona takkaatu ergama. Tanaafuu argee gurra cufatteen taa'ee nan dhugansi khay lafaa gargaare miskiina kee. Waan qabduun yuuroo 10 qabda askanni waliin gargaarraa. Yuuroo 5 qabda askanni waliin gargaarraa. Gaafa biyya dheeyte maallaqa bareeda taati. Sigalee tanaaf naman eegin. Wallahi naman eegin. Haga ammaan tana gaafa ja'anii gartee if dura si ariyan dura fiida. Gaafa rakkoo immoo rib jaanii sirraa gattaa. Nan dhaga'uun ture niin arkee fi naasoo obboleeyyan. Wallahi niin arke. Wallahi. Wanni rabbi jennee wal sobnuuf hin jiru. Rabbiin akkaataa namni itti wajji deemu wajji deem jeebar. Malee kuni gartee maarri adda qooda naan ja'an jettee ummaan ta'e si biratti hin du'inan dhugaan siima. Aadaadaan ta'e aboon ta'e sadaqaan nama kanatti irra dirqama taati. Tanaafuu an uummata Oromoo hundaniin jaaladha. Walaakin ammoo gargaarsa kanarratti wallaalla hedduu jira namoota akkana biyya hedduu keessaas ni jiran. Tanaaf Hamzaa Sheekh Jaabir kophaa filate. Tanaaf Hamzaa Sheekh Jaabir namatti hin laaqamne waan dandeefiif gargaara waan hin dandeenye immoo rabbittichi kanneen irraa usa. Bocola meeqaa sagarree jirra. Tanaafuu obboleeyyan waliin isiniin jedhu innama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin wa illaa huliktum halaakamtan namallee halaktum wa huliktum halaakamtanii namallee halaaktan jechuudha. Tanaaf wanni waan hedduu nama boochisaatii garaa nama laaqaatii guruppii tana gama jalaatti seenaa eega guruppii tana seentanii akkamitti akka gargaaruu qabnu waliin bilbilli gartee isinitti gargaaruu qabdan kareefu gartee obboleessa keenya sira nuu kaayisa sira jira warri daarektii gargaaruu feetanis ni gargaartan warri gartee ammoo walitti qabamnee tokkummaa agarsiifnee asii isii gammachiifnee waan gartee gama asiitiin dhufe akkaawwantii isiitirratti neeyna akkaawwantii isiitirratti takka akkaawwantii nama isii bira jiru irratti neeyne viidiyoon qarrasamee akkasitti wal agarsiifna. Afaaniin gooyuun faayidaan qabdu jechuu fadheeti asuma irratti isinirraa gabaabsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.